Hi, hello, welcome or welcome back again to our channel Aish Aila. So hari ni we are currently shooting a lot of videos basically. Kita shoot banyak gila video hari ni. Tak ada banyak pun, macam baru 2. And then I thought that I want to do some sort of like an extra tips, especially for first time mother and duduk kat Malaysia macam saya. Okay, so basically bila kita nak cari barang baby, for me personally, I rasa macam it's quite senang untuk cari when it comes to baby gears tu, contoh macam kasit, stroller, sterilizer, semua benda tu, sebab orang selalu bagi review on those kind of things, tapi not when it comes to baby clothes. So when it comes to baby clothes, I think it's very quite susah jugalah sebenarnya untuk kita cari baby clothes yang especially on the material, what type of kain, macam nak basuh, how to maintain the colour and such, right? So sebab itulah hari ni I was like, okay, I think I want to try to do like a short videos on some of the clothes brand that I already bought. And yang ni pun macam I would say dia macam very risky sebab we have to try and buy a lot of brand from a lot of brand, whether it's from baby shop ke, daripada online ke, Shopee ke, so kita kena try banyak gila macam tu. And also I'm going to tell you on how much the cost for some of the baju, but most of it I would say sleep suit. Ada juga baju jalan, romper, jumpsuit and whatnot. So stay tuned. Don't forget to like. Okay. First thing first, kita akan start dengan sleep suit first. Okay, sleep suit tu ialah baju apa. Okay. So I'm going to show you first some of the sleep suits that I have. Okay. So sleep suit tu, ni contoh tau. Dia adalah sejenis baju yang mana baby biasanya guna, especially waktu malam. Sebab apa? Malam sejuk, so diorang biasa akan pakaikan baju macam ni. Okay, baju dia lengan panjang, and most of the sleep suit dia memang akan ada mitten dengan butis. Tapi yang ni dia tak ada mitten, which mean dia tak ada sarung tangan, tapi dia memang siap dah ada butis. Okay, so ini contoh sleep suit. Lepas tu we have sleep suit juga, tapi yang ni adalah sleep suit kimono style. Kenapa kita panggil kimono style? Sebab baju dia macam ni. See, nampak tak? Dia ada macam tali untuk kena ikat-ikat tu. So this is another one. It's a kimono style. And then we also have I think I'm going to show you one yang ada mitten and butis. I think this one ada kot. Tak ada jugalah. Okay, tapi basically is that diorang ada satu design ni yang mana dia ada mitten siap, in which dia boleh macam pusingkan macam tu lah. Okay, untuk mitten dia. So untuk mitten, I'll give you some review, especially yang berkaitan dengan sleep suit from couple of beberapa brand. Okay, beberapa brand. We have two type of kain. Yang ni pun tak ada juga. Tak ada power kat sini ke? Okay, I think tak ada, so it's okay. Kita ada dua jenis kain. Yang pertama adalah kain bambu. Kain bambu ni dia memang sangat sejuk, dan if you ask me, dia macam sedikit nipis. Sedikit nipis tapi bukanlah teruk tau. Okay, dia bukanlah nipis yang teruk. Nipis dia ni still acceptable, yang mana kalau korang pakai, especially waktu pagi pun, dia still rasa airy. Macam ni. Nampak tak? Kain dia sangat stretchable. Nampak tak? Yang ni is from Earth BB. Kalau korang tahu Earth BB, Earth BB is one of the brand yang diorang selalu jual kain-kain sejuk macam ni dekat Baby Expo. In fact, yang ni pun saya beli dekat Baby Expo. Okay, so yang ni adalah sweater diorang. I bought the sweater yang ni zip. Sebabnya I don't know, I think macam sebab yang ni dia ada pasangan tau dengan another one, dengan dia punya baju. But I don't bring it here sebab I nak tunjuk satu lagi baju bambu juga, but it was different brand. Okay, so untuk Earth BB ni, sweater macam ni,
dengan dia punya baju juga. I think I bought 2 for RM90, which is quite pricey. I'm being honest, it's actually very pricey. Cuma waktu tu because I don't know, I think because I was not really that exposed to bamboo punya material. So I thought it was like, oh, brand ni je kot yang jual baju tu. So I was like, okay, beli je lah. Macam tu. So I did bought, which but still okay lah, okay. Okay lah. Because boleh pakai juga kan, bukannya tak boleh pakai. Macam tu. Yang ni sizing small, dia untuk 3 ke 6 kilo, okay. By the way, swaddle ni, okay. So yang ni swaddle from FBB. Okay, untuk kain bambu juga. Yang ni untuk slipsuit, okay. Kalau korang beli dekat TikTok Live, ataupun kalau korang boleh cari dekat dalam Shopee, ataupun even dekat TikTok sendiri pun, kalau korang tahu, like K's and Kins, apa lagi ada lagi, I think there's another one brand yang jual bambu juga. I don't remember, tapi macam satu lagi brand yang memang jual bambu juga. So bambu dorang ni, if you ask me, antara dua ni, bambu yang ni dia memang a bit soft lah, okay. Dia lagi lembut berbanding yang bambu yang ni, okay. Yang second one ni, I bought for RM18 dekat TikTok Live. Yang ni, dia susah nak cari dekat Malaysia sebabnya kebanyakannya yang bawa masuk ke dalam Malaysia ni is reseller, okay. So korang kena beli daripada dorang lah, okay. Yang ni pun sama juga, it's a bamboo material. Jenama dia yang ni, Milkberry. Dia macam ni. Sizing untuk kain bambu, walaupun dia size kecil, dia memang panjang tau. Even like yang BB punya slipsuit ni pun, dia memang agak panjang. Okay, same goes for this one. Ni material Milkberry, kain bambu, pun sama juga. Dia memang panjang. Kain dia memang sejuk. So I did bought quite a lot untuk brand Milkberry ni, especially kain bambu dia. One of the thing yang I suka is that untuk kain Milkberry ni, dia ada banyak design berbanding kain FBB. Walaupun FBB kain dia okay and everything, cuma dia tak banyak sangat design. And even if dia ada banyak design sekalipun, in term of pricing dia macam, I was like, macam tu, dia macam agak pricey. So I wouldn't really recommend kalau korang nak beli banyak kain bambu yang FBB ni. Dia macam, you guys can go for it if you have the budget, but I don't, so no. Untuk slipsuit juga, selain daripada kain bambu, kita pun ada juga kain lain, which is kain cotton, okay. So untuk yang cotton ni, I have a few different kain kat sini, okay. The first one, yang ni is quite popular. Ini adalah jenama ni, nampak tak? Mama's Papas. Tahu lah macam mana sebut, but kebanyakan orang sebut itulah Mama's Papas. Tak tahulah. Okay, yang ni pun actually baru je beli juga. Oh yeah. Dan yang nak tunjuk korang ni, this is what I meant. Dia ada mitten and dia pun ada butis. So ini butis dia memang dah siap jahit lah. Untuk mitten dia, korang buat macam ni tau, reversible. Dia boleh reverse. Yang ni kalau korang tak nak bagi dia pakai mitten, okay. But if let's say korang nak bagi baby korang pakai mittens, literally just pusing. Then there goes the mitten. It's a very smart design, I would say. So yang ni jenama Mama Papas. Kain dia memang sangat lembut, okay. Memang sangat lembut. I really like it. Dia lembut, still tebal, tak terlalu nipis. And also, I think dia takkan macam mana? The type of material ni, dia jenis yang dia takkan macam berbulu over the time, okay. Macam tu. Ni kain Mama's Papas, okay. By the way, kalau korang nak beli baju macam ni, korang kena rajin-rajin scroll TikTok lah, okay. Sebab baju-baju ni semua, mostly I think I get it from TikTok. Yang ni from TikTok, and also korang kena rajin tengok dekat dalam TikTok Live. Lepas tu, another one brand, also cotton juga. Yang ni I bought daripada TikTok Live. Yang ni, kalau korang nak beli, korang memang kena beli kat TikTok Live. Kalau bukan kat TikTok Live, korang boleh try cari kat dalam Threads. Okay, it's either or. Yang ni is actually those yang reseller yang
jual, yang beli barang baby and then jual balik kat Malaysia. Okay, so usually they will buy in pack, banyak pack, and then they will try to sell it dekat dalam TikTok live. Kalau TikTok live tu biasa korang kena block lah. Okay, tapi if let's say korang cari kat threads, korang just can try to find like nama jenama dia. So yang ni adalah jenama Pure Baby. Pure Baby ni kain dia is almost the same macam Mama Papas ni. Literally. Tapi I think Pure Baby ni sebab dia ada banyak range of design and also banyak range of material yang dia pakai. So for this one design, kain dia memang lembut. Memang literally the same. Macam tu lah. In terms of design pula, I suka this one sebab first dia memang ni lah. Okay, dia ada, kalau korang tengok pun mitten dia pun macam dijahit dengan sangat cantik lah. Okay, korang nampak dia punya structure and everything. And also I like this one sebab dia ada two-way zip. Two-way zip ni, if I'm not mistaken, orang selalu cakap is very important sebab bila korang bila korang nak pakaikan your baby baju, especially ataupun korang nak tukarkan pampers ke apa, korang tak payah buka daripada atas, korang buka daripada bawah je. So bawah punya zip, bawah naik atas, macam tu. I feel like okay, I think that was very smart, I think. So yang ni, in terms of sizing pula, untuk this one is 3 to 6 month, okay, dia memang sangat panjang. So I think sebab ni kot, dia macam more to like Australian, Europe punya baby, which kan diorang memang kebanyakannya memang tinggi-tinggi. Macam tu lah. But still, boleh je beli, korang boleh beli size down. Ataupun depends dengan baby korang lah. Okay, baby korang berapa tinggi dia. So this one. And then satu lagi design that I'm going to show you is brand what diorang selalu panggil as DC Knot. Kalau kat TikTok live, diorang panggil DC Knot. Sebab TikTok live diorang ada macam band-band kan. So they cannot really spell the name out. So they will just go and say DC Knot. So ini adalah brand Disney. Okay, or what they usually call the knot, Disney Baby. So yang ni sizing 03, 0 to 3 months. I really like this one. Cotton dia ni is cotton yang dia tak terlalu well structure macam Pure Baby ataupun Mamas Papas ni. Okay, tapi I suka sebab dia macam tak terlalu tebal. I think for these two particular material, Mamas Papas dengan Pure Baby yang this one, kalau korang nak try pakai dekat rumah yang ada kipas, macam tak berapa sesuai lah. Takut baby akan rasa panas. Okay, tapi if let's say kalau korang punya rumah memang ada aircon, ataupun aircon like all the time, then yes, you can just use this one. Mungkin baby korang dah tak payah swaddle dah. Macam tu lah. Okay, so yang ni brand Disney, material dia memang very nice lah, cotton. But I think yang ni over time dia mungkin akan berbulu sedikit. Sebab dia punya cotton yang ada bulu-bulu tu, macam tu lah. Tapi dia soft je kain dia. Kain dia soft je, cuma dia memang nampak lah sedikit. Okay. And then we have this one, pun sama juga, from the same brand Disney. Tapi kenapa I bawa dua, because this one kain dia lain sikit. Kain dia yang ni, I think dia macam campur dengan sedikit polyester, I guess. Sekejap, ada tak dia bagi tahu? Dia cakap yang ni 100% cotton. Tapi cotton yang ni dia sangat-sangat different. Sebabnya dia lebih lembut and dia tak berbulu. Dia lebih lembut dan dia tidak berbulu ya guys. Yang ni I took in the size of 6 to 9 months. Yang ni size paling kecil by the way, untuk baju ni. Sebab tu lah I think I took 6 to 9 months. Yeah, really like this one. Cuma tu lah, in terms of tadi, yang ni dengan yang ni, kain yang ni dia macam lagi dia macam ada campuran scuba. Dia punya material tu rasa macam scuba pun ada, macam ada material scuba sikit pun ada. Walaupun dia cakap 100% cotton, but it's okay. Mungkin dia, I don't know, cotton yang jenis lain kot. Okay, and then okay, yang ni pula adalah jenama yang dia popular juga, especially kalau korang masuk live. So basically is that, I just need to inform you. On my, I think like last month, I just knew about this particular baju lah, okay.
yang orang-orang ada baju dekat dalam TikTok tu. So that's why I just knew about this. All of these baju-baju brand-brand ni. Because I just don't know. I told you, okay, I'm not very exposed to the jenama-jenama lain. Most of the time before ni, from first to 7 months, I only bought daripada Shopee. Some international brand, we have LPH, kita ada Little Palmer House, kita ada Bobo Pana, macam itulah, okay. But honestly guys, kalau korang cari selain daripada brand-brand tu, sebenarnya ada je, okay. So this is one of it yang I baru tahu juga, which is jenama Harrods. So yang ni, dia adalah sejenis, kenapa orang suka baju Harrods ni, sebabnya design dia is very different. Dia macam sangat-sangat estetik. Macam tu. Contohnya yang ni lah. Yang ni. Ini adalah baju Harrods. Yang ni memang cotton. Dia memang lembut. Dia memang ada siap macam sulam-sulam depannya. So dia memang very. Cuma in terms of practicality, mungkin dia tak seberapa practical lah kot. Sebab dia tak ada zip ke apa. Dia memang depends fully on the butang-butang ke bawah ni. So ini adalah baju Harrods. Tapi baju Harrods ni pun juga, dia ada MC. Okay, tak ada kat sini. Dia ada satu lagi jenis kain in which dia baju Harrods tapi dia lagi tebal. Dia memang specially designed for kalau korang nak bawa baby korang pergi ke Cameron, pergi Genting, that is those kind of baju. Memang sangat-sangat tebal. And then if korang nak beli pun, kalau macam contoh korang try cari dekat dalam TikTok, dia memang price quite naik sikit. Kalau macam baju-baju macam pure macam tu kan, the price is roughly around, paling murah I think is